Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta selawatnya yang kompak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kali ini bareng Karameh Rafsi, satu tembang awal berasal di sini. Dan juga tidak lupa ya buat kedua mempelai, semoga dengan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Satu tembang awal kita kambusan dulu. دوني أناجي حبيبي محمد ولا تعدلني فضل حرام دوني أناجي حبيبي محمد ولا تعدلني فعدل كرام تعلمك يا ون يا كمان وأن سجوني دروس الرام تعلمك يا ون يا كمام شكرت بخمري والغرام دوني صلوا على النبي محمد. Salam Edika. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat dan salammu terus tak aturah janjinan Nabi Muhammad kabula Allah. Salawat dan salammu terus tak aturah janjinan Nabi Muhammad kabula Allah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Hikmah TV. Allah Ta'ala sangat maha kau bangsa sinyita Nabi Muhammad lagi alam dunia. Nabi Muhammad situ makhluk si paling mulia, si atas diyaki alam pasti rangsa teje. Saking manusia nikah mungkin banyak selopa acil naki ibadah mungku dekat Allah. Kun cuma apa kepakre saare Topoknya
enggak pernah pagi cepatkan mati ya Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sangat maha ko besar Sinyita Nabi Muhammad nang alam dunia Nabi Muhammad setong makhluk sepaling mulia Seatat diyaki alam pas terang sateje Saking manusia ni kamangkel menyase lupa Acil naki ibadah mungku jaka Allah Ku cuma apong pak resa areng Tompoknya tak ingat pernah pagi sebekal mati ya Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Yeah, 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 yeah. Sangat maha ko besar Sinyitan Nabi Muhammad nang alam dunia Nabi Muhammad setong makhluk sepaling mulia Seakan diyaki alam pas terang sateje Saking manusia ni kamangkin menyase lupa Acil naki ibadah mungku deka Allah Ku cuma apok kepak resa areng Numpaknya tak enggak pernah pagi cepatkan mati ya Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Waduh. Kasih tepuk tangan dong buat abangnya yang sudah gabungan di sini. Mantap ya, luar biasa.